भाई उठे विमल झाला भाई ये तो विमल भाई ये की गेम है भाई अरे फ्री फायर गेम और कौन कौन से खेल এটা কো তুমি তোমার বড় মোবাইল আছে না না মোর তো বড় মোবাইল নাই বড় মোবাইল তুমি ওটা খেলো এই সঙ্গে অফার যাচ্ছে কালী পূজা পাই 20000 টাকা মোবাইল 10000 রে মিলুଛି তুমি আগে কি ফ্রি ফায়ার ডাউনলোড করিবে ওটা তো বড় মোবাইল নাই কোন করিয়া ওটা অফার চালছে ওটা নেই আসো 10000 টাকা রে মিলুଛି 20000 টাকা মোবাইল আমি কি ফ্রি ফায়ার ডাউনলোড করে দাও প্লে স্টোর রে বলিকি তুমি খেলবা আনো তোমার মন মিছে मोबाइल आनिए तो मोबाइल नुआ मोबाइल उठे के 10,000 टका पड़ियो तो भाई हां उठे नुआ मोबाइल आनिए मैं पाना दो जो এটা কোন নুয়া মোবাইল আনলো हां भाई उठे नुआ मोबाइल आनिए तो ফ্রি ফায়ার ইনস্টল মার দি ना भाई नहीं মার দিও তোমার মন মিছে খেলা আসলে ভাই বসি কোন খেল বসি তো ভিতর কয় আছে আমি বসি খেলিয়া দিয়া मोटे इंस्टॉल मार दे दिए मोटे इंस्टॉल मार दे दिए भाई पान भाई कौन कौन मारन भाई मोटे शिखने जानी कौन कौन खेल ये कर दियो भाई भाई होला हां भाई हे लाइव खेल स्टार्ट करिया भाई पानो केतना है पानो भाई मो फ्री फायर डाउनलोड मार देलो कोन दरकार पैसा थाउ आसो खेली आसो पैसा पानो खंडी तो खाइलो आ मुनी कोन के स्टार्ट में दिया भाई एटा मारियो एमिति स्टार्ट हे गेला भाई तापर कोन गुड़ी कोन खेला गोटी शिखे दे बाबा हे चलला है हे गेला नेट टेस्ट लो आसियो तो भाई आप आसुना मु हे पठे देनी तापर भाई गन चिन्ह हैरा एटा मारी रखा तापर एटा मारियो एटा डेंट मारियो एमडी भाई तापर एटा डेंट हबो एमडी देउडी भाई की जाम देलो भाई बढ़िया नाउची खेलिया ना भाई बढ़िया नाउची आपन को नहीं आपने हरी आसो आसो मारले मेन अछि जे भाई मारले भाई जल्दी आसो तो गुलू पका भाई जल्दी आसो ओ भाई तमे तो बढ़िया सब भाई ड्रेसटा को आसला आपन को जो ड्रेसटा को यार टॉप में लिया पड़ियो 30 टका नहीं के टॉप 30 टका बेसी हो नहीं ना 30 टका देबो मोर जमिजा ड्रेस तो मत 30 टका जानो से भाई मो तो नोना भाई उठे टप मार दे मो तो पैसा नोना भाई उठे टप मार दे केते 30 टका देना हो भाई अपन एक काम करन 100 टका नहीं आ तो मत 70 टका जो भाई मत उठे टप मार दे प्ले गए तो टप मार दे अकाउंट टप मार देबा तो भाई बढ़िया लगुच बढ़िया कौन कि आप खेलुचे आप मुझे खेल पानी भाई
ସେପଟ ସାଇଡ ହଁ ଏପଟ ସାଇଡ ମୁଁ ଅଛି ବା ଗ୍ଲାସ ଫଟେଲା ଭାଇ ଗ୍ଲାସ ଚକଲେଟ ଫଟେଲା ଦଶଟା ଏ ଦିଅ ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି ସାଇଡ ଭାଇ ଚକଲେଟ ଦଶଟା ଦିଅ ଗ୍ଲାସ ଫଟେଲା ସେପଟ ଭାଇ। ଡାଉନ କରି ଡାଉନ ଭାଇ ଚକଲେଟ ଦଶଟା ଦିଅ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି ଭାଇ ଚକଲେଟ ଦଶଟା ଦିଅ ରହିଥା ଟିକେ ଏ ଗୁଡେ ରହିଥା ଟିକେ 3 ନମ୍ବର ଡାଉନ ରବି କୋଉଠି ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛୁ ଏ ପଶିଲା ଦୋକାନ 10 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ 50 ଟଙ୍କା ମାଲ ନେଇକି ସେ କ'ଣ ଏମିତି ନିଶା ହେଇଯାଇଥାଉ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଭିତରେ ସେ ଟୋଟାଲି ପଶିଯାଇଛି ତାକୁ କିଛି ଜଣା ଛାଡ଼ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଆଉ ସବୁ ମିଶିକି ନେଇକି ଆସିବା ଯିବା ହେଲା ଚାଲ। ଭାଇ 10 ଟଙ୍କାର ଚକଲେଟ ଦଶଟା ଦେଇ ମାର 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 ଭାଇ 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 বার করে নিয়ে হলো বার করে নিয়ে মার 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 গ্লাস ফটেলা গ্লাস ফটেলা মার 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 তুই তো মারছি ভাই তো আরে তুই মারলা কি মানে তুই মার 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 আরে মার আর সেপট সাইড এই তো ভাই হ্যাঁ আরে তুই জলদি দিয়ে আসি ভাই ভুইয়া ভাই ভাই আরে পপুলার তোর কোন ডবা করে কিছু নাই তো মার কি তোর করে হ্যাঁ বাবা কে নিয়ে গেল আমি তো খেলুছিলি বাবা খেলবে না ঘরে গিয়ে আমি সবু পড়াইলা আমার ସବୁ ପଳେଇଲା ଡବା କ'ଣ ହେଲା ছাড় আমি খেলিলে পয়সা মিলিয়ে দেই আমি ପଇସା ମିଳିବ ମୁଁ ଭାଇରେ କି ଖେଳ ଖେଳୁ ସବୁ ଗଲା ମୋ ହଉ ଛାଡ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳ ପୁଣି ପଇସା ମିଳିବ ପୁଣି ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ ଆମେ ପୁଣି କିଣି ଆଣିବା ହଉ ଛାଡ ଟେନସନ ନେଇ ନା ହଉ ଛାଡ ଖେଳ ପୁଣି ଆମେ କୁକୁରା କିଣିବା ଚକଲେଟ ଫକଲେଟ କିଣିବା ଖେଳିଆ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖେଳରୁ ଆଉ ଭାଇ ଜିନିଷ ତ ଦୋକାନରେ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ନୂଆ ମାଲ ନବ ଦରକାର ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଗୋଟେ 3ଟା ଚକଲେଟ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଫୁଡ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଲୋ ଚକଲେଟ ଗୋଟେ ଆଉ ଏମିତି 3ଟା ଚକଲେଟ ଦେଇଦିଅ ଆଉ କୁରକୁରା 5ଟା 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ସୋୟା ଷ୍ଟିକ୍ ନବ ହଁ ଗୋଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ ସଫଲ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ରୁହ ତମର ହିସାବ ଟିକେ କରିଦେବ ଭାଇ ତମର ତ ଆଗରୁ ବାକି ଅଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଖ 5,000 ଟଙ୍କା ତମର ବାକି ଇଏ 4,000 ଟଙ୍କାର କହିଲ 9,000 ଟଙ୍କା ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଆଉ କିଛି ପଇସାଟା ନିଅ କିଛି ପଇସାଟା ନିଅ ଭାଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ମାଲ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ମାଲ କିଛି ନାହିଁ ଏ ରଖ ତମ ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ଦବ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ବାକି ଏବେ 4,000 9,000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଭାଇ ରଖ କିଛି ପଇସାଟା ରଖ ଦୋକାନରେ ବେପାର କରୁଛୁ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଭାଇ ମାଲ ଫାଲ କଥା ଭୁଲ ଆଗେ ପଇସା ଦିଅ ତାପରେ ସବୁ ଆଗେ ବାକି ପଇସା ଦିଅ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଇଏ ପାଇଁ ରଖିଦିଅ ତ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆସୁ ପଇସା ଦେବୁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଭାଇ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିଛି ଭାଇ ଭାଇ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିଛି ଭାଇ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିଛି ମୋର 500 ଟଙ୍କା ରଖ ଭାଇ ଖେଳିକି ପଇସା କରିବି ଭାଇ କ'ଣ ଖେଳିକି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିକି ପଇସା କରିବି ଭାଇ ଭାଇ ତମ ଗୁଡ଼ ତଳେ ମୁଁ ତତେ ଡେଟ୍ ଦଉଛି 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଇସା ଦେବୁ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଖେଳିକି ଏସବୁ ପଇସା ହେଲା 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଇସା ଦେବୁ ନୂଆ ମାଲ ନେବୁ ପୁରୁଣା ମାଲ ପଇସା ତୁ ନୂଆ ମାଲ ନେଇକି ନନେ ମୋତେ ପୁରୁଣା ମାଲର ପଇସା ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ 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 ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏହା ଥିଲା ସତ୍ୟବ୍ରତର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଖରାପ ପାଲଟିଯାଏ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା